Kubor nakaslem Jong Nonglang Hima. Ka Selajong football team Klalong Kalado hak Lympung Ilakai football kabelatip kum ka third Christmas Trophy football tournament 2021. Bela penyat dekat Nonglang Sports Club. Hadin baklala ben pelim no ya kadang jadong SC de la lakawai. Hama dan pendan ning do Nonglang nen kasingi ka arpinyo tarik. Haba pa siya kajing ilakai ka kasingi kalong ka basyit basyingan ha. Harangkat kajing sakilang kipat ba bat kinakersan rang baro atli kikenhon. Ha kani kasingi penkut ya kani Lympung layaru ban sami ki kusnam ba pair si ki player bat goalkeeper belakai ba bat deka kenhon ang job laya ban sami ka kusnam do ba ban basaymat kat bay ka kenhon badam laya ban sam do sumbot kongsan. Ya kani Lympung ha kani kasingi lawan mat penhap perda do ba ban basaymat XMDC not long. Ringkat ke jinga dan lang uba NBin Karaswai XMDC Makruat Constituency ba HS Dingdo STO Civil Barim Karanikol Civil Subdivision. Kirirong ba berkinong penyat Nonglang Sports Club. Nonglang SC hagani kasingi kelayo ru bandek burung kirpang yu ba NBin Karaswai bela penyoy akini kang badan nilakai kabla ajing mentoi ki nang badai kipet ba kadongatan. Siap nyata. Referee Bangkong ilay once come and cry, but the assistant referee baar ilay judge from Peace Naitang. Wakani ka Selajong kadai na I Maret Jomi baon I Chester Point do. Dengan pasal ini kan kita kedai kepang iro ngamarim dan ne komplain ke kuya I de ke football hadum ta. Ngom tenteng hayin ki seingat ingat. Yang bapa bimtia ki kun ki bipatia nomor ke ki Premier League ki football fair yi muta boro ko pertai TV ki bastam de ki khat aruji shibji namar ke ji kana tingi ki players ki ba kansai ki pini ya sak ke jongki kajuru dese na playing jongpi hamge pindan ye sak ke ba pini ngi muta nganget ba kasak ke jongpi Pin Xiaomi hakari final yakini ki pat nom song ni badengi baro ki bompet pi Henry to ai bagai kasap kabo brewa pi ba pinlong kum player football ba ke jingong player football ke pi ba pin sa pau hadi football ba pin sa ai ki gamon ki gadiang kumlo ban penti upat ya ka football haki hat ber ki ban sawan Nasib ikai apa YouTube. Ngai ngamtip di segini kita dalam bakalangan. Begitu kiwan apa ka? Islam ban penting ke football hangni. Lima ki klub ki bofer lima ki rewe football ki mana ba? Ngamtip di ini cakane di segini kita na sino ngamtip ha. Tendreng itu nak ba ki kun sama mendapat Kila shimmi ka football bakadai kawai ka jela kai kaba hakmat do but omne tanata hatu por wala ball